intambara yeruye. M23 isohoye itangazo ko itangije imirwano yo gufata Uvira ku mugaragaro bitewe n'ibikorwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kugenda ikomeza kugenda ikora. FARDC kugeza tuvuga na M23 yatangaje ko FARDC yarenze umurongo utukura. Tunarabibutsa ko kandi nyirantarengwa ya misi M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bumvikanye muri Doha muri Qatar yarangiye ibikorwa bya FARDC bikaba bikomeje gufata indi ntera. M23 mu itangazo yasohoye kandi ikaba yeretse amahanga ndetse ikagenda igaragariza amahanga ibikorwa bibi iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ikorera abaturage. Turaje tubiginjiremo neza kandi ntago turenze ngo urugamba rukomeye cyane rukomeje kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kivu zombi haba iy'amajyaruguru ndetse niyo amajyepfo. Imirwano ikaba ikomeje kudogera. Turaje tubyinjiremo kakanya. Amasezerano yasinywe tariki 19 z'uku kwezi turimo mpande zombi kama 23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari byumvikanye ku mpamvu z'agahenge ndetse no kuba baba bahagaritse imirwano mu gihe kingana n'imisi 10 ariko ntibyabujije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko tariki 27 z'uku kwezi turimo yakije imirwano mu duce twa Ruvunge Ruki ndetse no mu Minembwe aho ni mu Banyamurenge hakaba haratikiriye ubuzima bw'abasivile ndetse abandi bakaba bari inkomere. Ibikorwa bya FARDC bikomeje gushyira ubuzima bw'abasivile mu kangaratete bityo M23 igatabaza amahanga isaba ko batabara mu burasirazuba bwa leta iharanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibikorwa FARDC ikomeje gukora. Ibi kandi FARDC ibikorana na FDNB icyo ni igisirikare cy'Abarundi utibagiwe na Wazalendo utibagiwe ndetse na FDLR yasize ihe kurwana mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibi kandi bikaba byarakomye mu nkokora amasezerano y'Doha M23 yari yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ry'uburakari umujinya ndetse n'uburibwe M23 ikomeje yasohoye hanze kuri uyu munsi ikaba yakomeje kugenda igaragaza ko usibye ibitero bikomeye cyane ndetse n'intambara zari ziri gushira ubuzima bw'abaturage mu kangaratete aha mu gace ka Ruvunge Ruki ndetse no mu Minembwe no muri Masisi mu nkengero zaho ndetse no mu gace ka Nyange aha hakomeje kugenda hibasirwa ibitero bigiye bitandukanye. M23 ikaba yatangaje ko mu rwego rwo gukomeza kugenzura ubuzima bw'abasivile buri mu kangaratete ikaba yatangarije amahanga ko itagomba kwihanganira ibikorwa bya FARDC ndetse ikaba igiye gutangiza intambaro ku mugaragaro mu rwego rwo kwirinda ko abaturage bose bari mu duce yafashe bakomeza kugenda barahura n'akaga k'ibitero bigiye bikomakomeye bigabwa n'ingabo za FARDC. Ibi bitero kandi bikaba byanaribasiye mu bice bya Bukavu bitewe nuko abarwanyi ba FARDC bashakaga gukuramo 23 mu bice bya Bukavu bico dore bitunguranye dore uko abakomando ba M23 bagiye barasubiza ibitero byose haba ibyo mu Minembwe ahangaha za Uvira ndetse n'andi hose hagiye atandukanye. Aha n'ahandi ugiye kubyumva tugiye kubisubiramo ukantu ku kandi. Ntabwo turarenze ngo ko kandi uyu General Masunzu uyobora ingabo zigiye zitandukanye by'umwihariko izi barizwa muri Kivu y'Amajepfo nkuko yari yizewe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'umuhuza mu bikorwa mukuru w'ingabo zishinzwe kugwanya imitwe y'iterabwoba mu gace nawe akaba yatangaje ko agomba kujoyininga M23. Ni nyuma yaho kandi uyu General Masunzu atangarije ikinyamakuru Africans Intelligence ko agomba kwinjira muri M23 bikaba byateje inkeke. Ntago ari General Masunzu gusa wifuje kwinjira muri M23 ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dore ko na Kabila Joseph Kabange uyu perezida wayoboye iki gihugu mu gihe kingana n'imyaka 16 akaba nawe ari gushaka ukuntu yakwinjira muri M23. Ibi bigeze kure bitewe nuko nubundi tariki 29 z'uku kwezi turimo uyu Joseph Kabila Kabange akaba abarizwa mu gihugu cya Katari mu masezerano y'imbanziriza mushinga y'ubwumvikane agiye gukorwa hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akaba atumva impamvu ikomeye cyangwa si impamvu yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari nk'umuhuza bikorwa w'ibi bihugu byombi haba Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byombi by'abahuza ba M23 ndetse na DRC byaba byifuje ko
Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe kingana n'imyaka 16 ntabwo yumva impamvu yagakwiye kuba yatumiwe muri ibi biganiro by'amahoro kandi atakiri perezida. Mu by'ukuri mu magambo make cyangwa se mu bikorwa bigiye bikomakomeye by'iperereza ari kugenda rikorwa gake gake, bikaba biri gusunika ko iyi mama 23 ishobora kwihuza na Joseph Kabila Kabange, bityo igihe mama 23 yaba yemereye perezida Joseph Kabila Kabange nk'umu ex wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 16, kandi bikaba byaragaragaye ko mu gihe cyose yaba yarayoboye, usibye ko yaba yarakoze ikosa ryo kuba atarigeze acura impunzi zibarirwa mu bihugu bigiye bitandukanye bikikije iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'aho mu gihugu cy'u Rwanda habarurwa impunzi z'abanyekongo zigera ku bihumbi 10. Ico akaba ari cyo kirego kugeza na uyu munsi kiba gikomeje guhangayikisha uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibikorwa by'urugomo bikomeje gukorwa na FARDC, ndetse bibanda kuba vuga ururimi rw'ikinyarwanda bibanze kuba nyamurenge barizwa muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangwa n'ivangura rikomeye cyane. Uyu perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yari yavuze ko nta mpamvu Joseph Kabila Kabange yatumirwa muri iyi nama. Mu by'ukuri mama 23 yo mu gihe yaba yemereye Joseph Kabila Kabange ko bakwihuza, bibi akaba ari ishusho ndetse idasubirwaho ko yaba ari iherezo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko kuri uyu muyobozi bita Felix Antoine Tshisekedi Kirombo ukomeje kubiyogoza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bitumvikanyeho kandi n'imiryango mpuzamahanga bitewe n'ibikorwa bya FDLR ndetse na FARDC bakomeje kugenda bakorera mu burasirazuba bwa Kongo, biri gushushanya ko hashobora kuba hari n'aba genocide, by'umwihariko kubavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aha ni kuri Info Hub 250 TV. Nkuko bisanzwe ku mutekano, politike na demokarasi, twinjiye mu makuru yacu y'uyu munsi, tukaba tugiye kwibanda ku ngingo zikurikira twavuze haruguru. Mama 23 kwihanganira byanze bitewe n'ibikorwa bya FARDC yifatanyije na FDLR bigiye bitandukanye biri gukorerwa muri Burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko bikabangamira ndetse bigashira ubuzima bw'abasivile mu kangaratete. Mu tangazo rikomeye cyane ry'umujinya n'uburakari ndetse n'agahinda, mama 23 yatangarije amahanga, akaba yasobanuye ko mu by'ukuri kwihangana byanze FARDC ikaba yarenze umurongo utukura, bityo mu ntambara yeruye mama 23 ikaba yatangaje ko intambara ariko igiye gutangira hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe, bitewe n'ibikorwa bibi iyi FARDC ikomeje kugenda ikorera abaturage nk'igisirikare cy'igihugu, ahubwo cyagakwiye kuba kigomba kubarinda. Bitunguranye kandi iyi FDLR yivanze na FARDC ndetse by'umwihariko n'abacancuro bagiye batandukanye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanyemo n'abanyarumaniya, bifatanyije n'ubundi n'umutwe nk'imbonerakure ukorera mu Burundi ndetse n'igisirikare cy'igihugu FDNB cy'u Burundi, bakaba bakomeje kugenda baturunda ibitwaro bihambaye cyane mu bice nka Uvira kugira ngo bazabuze mama 23 kuba yafata aka gace, ndetse ibi bikaba bikomeje kugenda bishira ubuzima bw'abasivile mu kangaratete mu gihe bari basenyanye amasezerano y'amahoro. Mama 23 ikaba yatangaje ko itagomba gukomeza kubona ubuzima bw'abasivile buri mu kangaratete, bityo ikaba nayo yatangaje intambara yeruye. Induru ziravuga, mama 23 ikaba ikomeje gutangaza ko nyirantarengwa ya misi ya nyuma igera ku 10 bahaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kuba kurikije ibyo bari bumvikanye idoha kikaba yarangiye, mu gihe mama 23 yatangaje ko mu byo bari bumvikanye yarekuye abasirikare bagera mu bihumbi 12 bari bafashwe mu mitwe igiye itandukanye, irekura abawazarendo, irekura FDNB ndetse irakura n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba yarekuye bari bagera ku bihumbi 12, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo nta gikorwa na kimwe yigeze ikora. Ibi kandi tukaba turengera no muri operation ihambaye mu minembwe haturikijwe, ndetse abasirikare bagiye batandukanye wa FDNB bakaba bakomeje kugenda babikubitirwamo. Kandi turaza gusimbukira ku nkuru yashimishijwe n'abatuye umugabane wa Afurika ndetse n'abatuye ku migabane igiye itandukanye, by'umwihariko abavuka kuri buno butaka buharanira demokarasi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byatangajwe na mama 23 ko abantu bose bahunze kubera intambara ndetse bagahunga kubera ubutegetsi bubi ndetse bagahunga kubera izindi mpamvu, bagahunga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mama 23 ikaba yatangaje ko bagomba gutaha bidasubirwaho
bakaza mu gihugu cyabo. 23 ikaba yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko byibura iyi Repubulika na Demokarasi ya Kongo ko yabafasha gucura izi mpunzi, ndetse n'igihugu kikaba cyanashyiramo amafaranga, mu gihe MONUSCO yo yari yatangaje ko ishigikiye rwose icyo gitekerezo cyo kuba impunzi ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, by'umwihariko n'iziri mu Rwanda zigera ku bihumbi 10 kubera ko zivuga ururimi rw'ikinyarwanda, akariyo mpamvu bashobora kuba bari barazivanye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba byari byatangajwe ko impunzi zose zitandukanye ziri mu bice byose bigize isi zigomba gutaha zigasubira mu byabo. Iri ni itangazo ritashimishije abakongomani namba, ndetse by'umwihariko n'imitwe yitwaje intwaro nk'aba FDL, bitewe n'uko imitungo ya bande yagiye iravamwo abantu bamwe na bamwe bakaba banahunga ibikorwa by'intambara byakorwaga, ndetse n'ibikorwa by'urugomo byakorwaga n'imitwe yitwaje intwaro nk'iyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaterezaga kugira ngo irwane na 23, ariko bikarangiza ikomeje guhungabanya umutekano muri kara karere. Bikaba byagaragaye ko bamwe muri bo bagiye bafata imitungo dundi z'abaturage bagiye mu bihugu by'ubuhungiro. Ibi bikaba byakomeje kuba imbogamizi bitewe n'uko n'ubundi nubwo baza ibintu byabo abawazarenda ndetse n'aba FDL ndetse n'izindi mitwe zigiye zitandukanye zikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo ubutaka, amazu ndetse n'indi mitungo iyo ari yo yose, bikaba byarigaruriwe n'aba barwanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. 23 bico ikaba yasabye ko iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabigiramo uruhare mu bikorwa byo gucura impunzi, kugira ngo byibura buri muntu wese azabona hatuzwa, harimo no kuba n'abadafite ubushobozi cyangwa se badafite n'ubutaka bashobora gushakirwa baturwa, ndetse bakabana mu gihugu bameze neza. Iyi Repubulika na Demokarasi ya Kongo hakaba harabayemo ibyaha byinshi by'intambara kuva mu mwaka w'1988 bikaba byarateje kugeza kuri aka kanya. Ibi hakaba bashyize imyaka zigera kuri 37 abantu bagenda bahunga buri mwaka bitewe n'ibikorwa bya gisirikare bikomeza kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari gutohozwa kandi kugeza kuri uyu mwanya atari yashingwa hagati, nk'uko n'ubundi tugiye kubibasangiza, nuko 23 bishoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar nk'abahuza bo kuba bahuza Repubulika na Demokarasi ya Kongo bategetse Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuba yasubira inyuma ibirometero bigera muri 15, ndetse na 23 igasubira inyuma ibirometero bigera muri 15. Hagati hakaba bamo zone tampo cyangwa se zone y'ubwigenge ibihugu byombi bitagomba kugenga. Leta zombi haba 23 ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo batagomba kwisanzuramo, kugira ngo abaturage n'ubundi ibikorwa by'intambara bitabagiraho ingaruka. Ibi 23 ikaba yabyubahirije, ndetse ikaba bigaragara ko ngo yavuye mu bice nka Minembwe ndetse na Masisi.